lelai. Pikhalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka wei pa ka wei ka min siem ka long ka koridor. Hadin bertip ye em kitrok wakamai lagi non-tribal, berkhih rakan klem de biang gikot gislah thaaiñ East JHADC Hills, kam Lumshnong wa Thangskai, kam te ne de lai her gibru gutna taxation ka JHADC jagini gitau. Hawakan re gikot gislah gini gitrok, de Chem wa em hapok so powderly kuum em ya trading license, ko Wyrta uyo na pok ka JHADC. Neliang gibru gutna de e gidaki notice jagini gitrok, de we epor kan sansngi wan mi gi jagyung krek kam ka JHADC yo ye trading license. Wailada amlek ye ni dau tok gre khor nei ba wo ko mai claim ka trading license man ko percaya ka an dong le wa lada amlek ye ni dau khang no ye kit cement kit clinker wa ki wi de na po JHADC Hills da pentip le wa da wan biang chagini ki thau ha kini gisngi wan in the one ini area narpu sini one check in liang yang district council ini kari dekar you kamai sini claim ka trading license. Dan tiannya Chem pun bahagi kari dekar ki one khih one khih sini claim ke trading license. Dan ne de ki ka city ban itu for jing baham ki wa na trading license bi apa kat sanski kadin kat sanski jadi ki khih sini lene u kit clinker kit cement bi ne na bo tang jam ki. Kini is cemalik ong uyot snakot apok katsan sini. Lada snakot una apok district council ya trade license no. Ini dia peman sini apok hadin katsan sini. Hak kan iga sisu sandur ka hak. Ong haple trading license una kan iga office na office district council apok katsan sini. Lada le trading license apok katsan sini niok dia komai sini. Kani gesti is orang apok katsan sini hapna trading license una ga district council. Lada na trading license hadin katsan sini niok dia komai sini. Mah hak su sandur manajar sandur tu tak tu melik yang ni.